Nenda okutandika okusooka okweyanda nze moderator Amaina Neirobozi omugabula ow'ekamuli muwala w'omumbeeda gwe yaloba okwiza ku lugero Maureen the vice chairperson Basoga community nga mu kisinde kino tulimu ekyekigangu nze moderator oba omutesitesi wa programu ey'ekigangu nsangaire okubabona aye nga bwe kuli ntambire ne ttiimu nnene buli omu ayida kweyanda engeri live and it is the first time okuba nga bwetubona programu eno ekigangu mundikirize ttiimu yange yeyandule muntu ku muntu sangaire okubona weyandule eri abantu obakobera obulungi obuli mu Busoga bakobera obulungi obuli mu Busoga iwe bw'oyingira mu ng'okuzaayo okubwa enumirizamu bw'oba enumirizamu maama sibule balasi tuje maama bana programu ekigangu etandise omutesitesi neyanziza omukisa guno owulire nga tubaniriza mu programu ekigangu nga twebaza mwena buli muntu yenna ayerekereza obudde najja n'abeerako nemuleka byemukola nemujja mulabe biki byetukola mujje biki ebikolebwa kale tubakubiza buli omu okujoyinga mujje muwulize ebirungi ebiri mu Basoga mujje mukolege mulimu okuyiga mulimu ebintu bingi kale bakubiriza buli muntu okufisanga akadde okulaba nga programu ekigangu eyanziza atufumbiranga ife Abasoga kale kirungi ino tutambula naye buli bwe tujja buli bwe tuba kubanga yafuka kitundu ku ife bikyala waife kale n'olwekyo kanje kumulangira omulamoji omugabula yagwa mu biti byazira kawabyo the chief advisor Abasoga community oba nfuukira era layisa abiri ate oba ngwebugabula nagwebulamoji baba weyandula eri abantu bali ku live balitubona neyanziza omutesitesi mwani naze bwe tuva ebugabula nti ze nabadaada bonabona bali bugabula awo namisambya aye nga nze nasalawo najja paka bulamoji kaliro era abe bulamoji abeikaliro nawaikoke okukaaloke buluya mbasugiirye omwana wanyu nti aliye nalihanza era tuli kulankulanya Busoga twega buli kimu abegadumire ye half London mwena banange tubasugiirye nsugiri akuna banange ababusoga nseete mu Abu Dhabi naddala okusingira kimo omukuluntuuyo sebo nkutaka ino munange omwana weika era lwati tuli hano tuli ku maizi kwejjukanya mwanti twazwire ku River Nile neno yona eriyo banange aye nga mbasugiirye ino mutuhulirizie mutufollowinge nga tuli okumulamwa gwaiso gw'ekigangu twegeramu ebintu bingi owemba n'omukigulu ono aho gubula sala neyanzirye mulangira agwa mu biti ebibiri omulangira omugabula baba weyandule eri abantu bakubone tuli live ku TikTok tuli live ku YouTube channel yaife abali tubona bana musubscribing ku YouTube channel yaife mulikinge mucommenting program ekigangu gye tuli kutambuza ku Basoga mu Buntongi kale n'olwekyo kibali oba mulyaza amaanyi obutalikinga obutapostinga obutasharinga likes life oba we tuba tuli live notasharinga oba otukoze obubi obutakobeka ku kale abatubona n'abatuwuliriza mwena nsangaire okubabona n'okubawuliriza mwebale kugula data mwebale ku charginga wifi kubaako nkane musigale nga mutuwuliriza era nga mutubona tiniifo tusinga obugezi okuba nga twidanga gye muli buli lwasande okwogera ku nimwe bati kuba kusima kwa Mukama Katonda nti niifo tuba otulondeibwa mu abo abangi okuboneka nga tubanimwe tubaweereze nikunze Bibi Isma Mulinda nayo nkaga abaise Mulinda bamama mwebale kunonsa omwana waimwe ndieno autu yendi werekeza Obusoga era yendi tuli wano ntaire mu esente lero twidye ku maadi olwalero no twidye ku maadi so programu ekigangu njitaire mu esente mwongere okutwenda mutusharinge mutulaikinge mutuwe endorsement edendawulo tukuze programu tukulankulanya Busoga eje ku peak ndakongera ye muli nga bampaire akakisa kandi tegere ni wani okolangani mu Basoga community baba bakagwa abakateze ebiwaito walala na ebiboni enkaba amaiso nkane nti mukoba mutya Amaina nize Ntumba Rashidi mutabani wa Ntumba okuva Irimbi Muterere nga bulido kigangu twebaza abatufollowinga
modoleta waife oba gainwa wa ekigangu webale yojje ngotusa kwengalo nga mbona nakalandinga okuva eyirimbi ekituufu kiri nti bana tusiima ino 1.5k kintu kya mulembe ino okutulinga ku Facebook muntu bakusaba nti emuli ku YouTube tulina TikTok tulina Facebook era tuba ku kanabwala nga abasoga bakoba era tubeyanza kuba followinga tijja kwogera bingi gabula ndiwo musaale nga bulido okuli presentinga from bujiri muterere kuyirimbi tuyanziza abatuwuliriza ndinako abantu ab'endawulo oba mbandule ntya aye ebindi kambireke aye mutegeere nti ndinise kuyitalo naali kamera ifo olwaleero ndi kameramani akoze kamera olwaleero naba ni publicity wange omukyala Nakagolo Evelyn yena ali kamera kale bayinza obutasobola kubeyandulira aye nga nabo mbise nabo aye nga be owekigulu olina okweyandulira abantu bubiraku abantu obugalo okay nze mwene omukikulu okuyisa engobyo okubeiganga secretary general basoka kumwite UAE mwebale ino mwebale kubaaku mwebale kutwenda mutatolanga okwo buli mu programu ey'ekigangu wetufuna ebyokwega ebyendawulo wetufuna okuwabulangana mu bintu ebyendawulo n'ebintu ebitwongeraku ng'abasoga ti basoga bonka abawangalira mu United Arab Emirates wabula ni wali Qatar, Bahrain, Saudi mwena ni wali ewaka ekigangu kikwongeraku ebintu bingi byetulidde okufunamu era okwongera okubankamu so wetuli wano iganga eye Dubai ni wano wetuli so basangalire irala basangalire abiri mwe bali kubaaku subscribe comment like and share on all social media channels basoka community UAE neyanziza mama akazinda byalo kaize yoli bale ino mundikirize oba mungane soka ebiso okugambo kala menje ku program ekintu kya program kyene tulwira okutandika muida kutusoniwa aye embeera yabulire netuleetera obuzibu nti buli we tuli kugezaako okubanga maybe tutyama oba tugezaako okustaginga waba wasu awandi emisoso batitwikiriza atyama ate nga bafaani benda kwogera ino kale norecho mutusaasire ekintu ekindi bakagwa abali eyo abatuwuliriza oba abali kutubona nenda okwongera okubebaza nti mwe bali kwenda busoga iwayenza okusoga we bali kwenda busoga ni waka ali kwenda busoga banani kwenda okubategeeza nti ekintu bwe kidda kutuukako ate bwe kinakutuukako kidda tubisa bubi nife beene kidda tubisa bubi okuba nga tusoboire kuyiruukirira mu buzibu bwona bwolimu olw'ensonga nti wekuluntasa ng'owulire nti eri ekibiina kyebeta basoga community en UAE ekiyiza oba ekyasalawo okwiza abasoga abali mu mawanga agenda buli okubaleeta abalala iwe wesigiyitiriza eyo waba nga kibiri kugemaku but at the end of it all bw'ofuna obuzibu ate abantu abasigaire batubona obubi tutwidda kuyiruukirira singa weno batogeziza kwidda kuyiruukirira oba kugezaako kutambulira ku mulamu mulala nife ng'abasoga kale n'olwekyo tugezeeko okubunya enjiri ey'obusoga ekyalo kyaffe tukibunye ate bw'okitegeera ingira otujoyininge tusobole okuba nga tutambulira walala embeera etugondere wabula tulobe kulindanga mu kaseera kale kabi bwe tube tuyiruuke tutegerere nti bana eri abasoga abali eyo eri abasoga abali ku idungu kale ngayo tuvireyo bakagwa lwaki tulwawo okukulaakulana nga ife bankuba kyeyo iwe omusoga ali wano waidda wamala emyaka 4 emyaka 5 emyaka 6 aye ngezirako weekoleirewo ng'omuntu eka oba oli awo ni wano ku idungu weno woba otyaime nsonga ki niye mu comment section osobola okuwandiika watukoberayo ensonga 2-3 nga n'abateesa baife we bali kujja okuba nga bona bagemaganya wano ni wali ndijja atandika ni baba omuliro okuba nga tukulaakulana ku level ya kizungirizi ate nga twalina kwetoola mu kabi neyanziza moderator waife oba ekigangu okundiriza omukisa guno okuba nga ndiramu olwaleero nga nongera okuba part of the program oba okuba omusaale omukwabo program ya lwaleero ebituleetera okuba nga titukulaakulana ku mbeera ya kizungirizi amazima gali nti
okusinziira bwe tudye nga tubona abantu ab'endawulo ebimu ku bituleetera okuba nga tukulaakulana ku mbeera ya kizungirizi bwe tutuuka eno ku kyeyo tukopa embeera twerabira gye tuviire nti oyagaana omuntu nti oyenda obe nga ofuuka omu ku abo abantu oba omu ku ebyo ebintu ebiba nga byoyagaine ku kyeyo weerabira nti waife emiterere gy'enviire ku yirimbi nkuliire nga ndi mu kayumba kaisubi nina okukyusa embeera yeeyo wabula naaba nga nenda oyagaana for example omuntu ofuna akayerekana n'ekitundu aye ngaoli kuba mu bulamu bwa bukaire 2-3 wabona nti omuntu yalebeere nga okoba ndi bakatukobe ogezaako okubajetingira sente dodo olifuna nga okola ebyo ebiri wansi wa sente dofuna wamaiza nga oli kukola ebyo ebiri waigulu wedi sente dofuna for example oyagaana nti ekizampo nga Uganda oyagaana omusomesa alifuna omusaala gwa mitwalo 40 aye ng'ajja okufuna omusaala ng'amabanda gayina gatomalawo omusaala ate nga ayina okusigala nga akakola ki nga ayina okufuna watola sente edingi so kino kiri kitya nti tulina okusooka tulingirire butya sente detufuna dirimeka era dijja kudibajetingira tutya namba 2 tuleme kwerabira buzaaliranwa bwaife bw'olabira obuvaaliranwa bwaife nti nava muterere kuyirimbi nti gye nina okwira nalowooza nti ndi kuidungu kati ebyange byonna bimayire kuidungu kyobona nti oyagaana abantu nga bagana ife abali mu nseda z'abazungu nga mu Amerika mu Canada biki bwafuna passport aba amaze bwajja okukairiwa okumuyiza e Uganda ng'azitakyalina kitegeeza nti ye yalowooza nti yafuuka muzungu aye nga ate yabira obuzaaliranwa mwabwe ndibona bwetaaga okuba nga bufiibwako eyo naye abanga ensonga erawo ensonga eyindi eyeni gyota mu maiso ndakoba nti ife nga abantu twerekerera twaba nga tituufiireyo okutegeera ki ekinayira kukuba eno mulwaliro nowendi so nabwe ekityo baganda bange ndakuba nga nja kulekula akazindaalo nga nkaiza eri omuteesiteesi oba onlainwa mu kigango kino aye nga nenda tulingirire nti ng'obusogo bwaife butubanda so tulina okubulowoozaako tulina okuba nga tulingirira esente gyetufuna nti omuntu olina okubajetinga nti at least 50% nja kugisevinga 50% mbe ku kyenkola kyaba nti kubanga kalala guba muganda aye bonalowooza nti ojafuna omuzungu kyayita miracle oba ekyamagero kikugwire nti ogegawole mundi mulati kisoboka so nga nkuba kyeyo nabe nkubiriza banange twegeze tube nga tubaawo mu mbeera oba mu geegi oba mu limiti yesu sente detufuna ng'ate tudidimalaawo wabula nga tuba kuni kyetukolaki kyetulekawo okuba nga ne future esigala nga tetubanda otherwise neyanziiza ino omukisa guno era nga nebaza abateesiteesi mwena barakallahu fikum nkayirizayo akazindaalo eri lainwa oba omukyala moderator waife madamu Momo Kibumba akuwe enkabi kale bakagwa n'olwo omwogezi ava waigulu leka mbaleetera omwogezi owundi mutakoowa bana program ekigangu gye tuli kunongera okubayidukiza ku YouTube channel yaife basooka commentinga sharinga likinga commentinga nisaawa dinaali ku TikTok okwo commentinga wena goberera program nga bw'okommentinga tuli ku mulamu ogukoba nti lwaki bankuba kyeyo tulemereirwe okwekulaakulanya ku sipiidi ey'ekizungirizi omuntu yamala emyaka 3 emyaka 4 emyaka 5 ng'ayezera kyeweekoleirewo ng'omuntu ti mu butenda aye ebyo ebiremesa bye tuli kwenda okuwulira kiwe ekyakuviiraku okuba nti owaide okukuba ekyey'emyaka 2 saawa dino oli myaka 8 aye ngaera okalituukiriza biruubirirwa byo kibiwandika mu comment section era tuwida kyogerako baba omukigulu omugabula tusangaire okubona nsonga kibwedde olowooza nti nere tukuumire wano ku kyeyo oba okubaawo ebbanga enene nga ife bankuba kyeyo waida myaka 2 aye ng'oli myaka 8 oli myaka 7 neyanziza omuteesiteesi ensonga eno puroguramu tuwaire akaire katono kubanga zimuuku ku muntu alowooza era n'abaire ku wano ng'akuba ekyeyo ensonga kudimu editulemeire okuba nga tuba nikye tutuukako oba okwekulankulanya nningi tiddiwaayo but edimu kudo ekisookerwako tusuubira bingi nga tuliva e Uganda twamala twatuuka wano bye twali tusuubira byaddeemu okuba nkani twaba ne expectation eziningi
nze naidanga ndikoba nti myaka 2 gijja kumala ndire yewaka nkole ki mbe nga nsetinze business dange denali nkola ndiremu but uno ndi mu myaka 5 nkali ku kyeyayenga olwaleero eri yakobye nti alina mbuzi so ebintu bingi one tuwangalira mu bulamu obuli expensive ayenga esente tufuna ntono bills detufutinga mu ngaife bankuba kyeyo amazima amatuufu uningi wetusula wa bei entambula ya bei medical ya bei buli kyetukozesa kya bei ekiri eno mu buwalabu ekyalayisi mu byetukozesa kulya okwo ndiko tulowooza ku nti kwa layisi ebisigaye byonna ofuna $3,000,000 ayenga bills ogyokumaliriza ng'oli saasaanya 2,000 ng'oli saasaanya $2,000,000 ayenga $2,000,000 abewaka bakaali kufuna kyakulya so ebwo nno obumu ku buzibu nti bills tutambulira mu bulamu obuli expensive ate bannayiffe kizibu ino okuba enula nti obulamu bwe tuwangaalira mu buli expensive badema akiikiriza olifuna 3,000,000 ayosula mu nnumba ya olifuna $1,300,000 ayosula mu nnumba ya $2,000,000 kitegeeza ki nti wonaaba nga toli mu kalekania ino toyida kusobola kukola development ekintu ekindi ekitulemeire okuba nikye tutuukako niba naife betuleka ewaka it is very hard wenikwenda otegeereza omuboni waife kuba eriyo omuboni waife ali mu comment section aliibuuza nti kyekikusuza nnumba $2,000,000 ng'ofuna $3,000,000 mwinonola ategeere mwiremu ekibuuzo mpagaana obuzibu abali tubona n'abatuwuliriza kino abantu bendi kwogera abakiidi n'abantu abali mu USA abali London abali mu nsi ed'endawulo wano bali ni standard gye basetinga ebibuga byaibwe bino tibya waife eyo Walugogo Estate mu Iganga nti ndaja owampiya mpangise enumba ey'emitwalo 5 eno standard tugira ku program ya government bwe yateekateeka ebintu byayo wekoba nti mulumu mulina kusulamu abantu basatu baba basatu wekoba nti enumba diri nasulwamu family dibadi nasulwamu family ate mwidukire nti abantu abandi waire company eba wa accommodations aye company ekuwa accommodation ng'emere terikuwa company yakuwa accommodation aye ngerina bingi byetali kuwa so ngeri kusasula omusaala yakuwa na accommodation aye ngeri kusasula $1,000,000 aye ngoli n'abaana abasoma betaaga $1,200,000 olini balina okulya ye mwana olina okwerabirira obulamu bubeewo ng'omuntu so that is the way yetuwangaalira mu Bulaaya eziraali Bulaaya ali mu mirembe ife tuba mu depression 24/7 eno biru eba yakavaawo ng'eno enjirawo eneba yakavaawo ng'eno enjirawo no isuukayo isuukirayo ndala ndowooza ababoni baife mulijanga bwe mukomentinga baba ali ku mukutu ali ku byuma basobola okunsomera mu comments ed'endawulo ndobonanga danki zino baba nga twongera okutangazaamu ababoni baife aba program ekigango banamba idukisa program ekigango basoga community nifo tuliku nikuife bene abawandiise mu mateeka programu ekigangu olwaleero tuli ku mulamwa lwaki bankuba kyeyo tulwawo okwekulaakulanya waba wano nga waida akola emyaka 2 ayi wekekana nga oli mu myaka 8 oli mu myaka 10 tiimu kwenda tuviire ku mwogezi avaaku ow'ekigulu omugabula kambaleetera omwogezi owundi ow'ebugabula obulamogi yenna ayitaani ensonga de lwaki tulwirewo okwekulaakulanya nga ife bankuba kyeyo baba tangazaamu abantu abaliitidde abantu bali live ku YouTube bali live ku TikTok ekyo kirungi bana abali ku mikutu mwena mwena emigaita abantu olwo tuba tusimbwire programu n'ekigango tufuna gano endowooza ed'endawulo baba nti tusala amagezi ekibuuzo ekyo nga maama omutesiteesibwako bye ekyamazima tituli kwekulaakulanyanga bukalamu lwaki ekisookera irala omuntu yenayena bw'aveeko eyo ebusoga naida nti ayidi ekuba kyeyo aba ali kunoonya kintu ekinamwongerako so bwe tutuuka eno ensonga lwaki abasinga bonyi tituli kwekulaakulanyanga n'okuva ku byatuleeta omuntu bw'ova ebusoga eyo noida ng'oidi nti kanje kuli eno nkoleyo aye ng'ekigendererwa kyange ndikwenda oba nguleyo kaploti oba kaploti ndesenga nkaguze kanje ndiye sente edinataaga ekizimbe oba oli awo abandi butinganze engeri yendi senior citizen naidanga nkanti abaana bantuuse mu nkoto kanje enoonye school fees
so buli lwotuuka eno nooba n'ekigendererwa ekyo at least osobola okufuna ku like halfway nti wekulankulanya aye nga bw'otuuka eno obulamu bweno ng'aboogezi banange ababairebo buba bit expensive kuba ekyamazima eka ennumba omuntu yasobola okuba nti asula mu nti ya 5,000 gano tuli mu reality 5,000 oba oli mu bed space nga bwe muli kuwulira ekigambo bed space katanda nga wetwabeereranga mu masomero kosobola okufuna mu 5,000 so ewe oba oli kwenda nti nsule mu ruumu namba oba olina okuba nti ekitone ino olina obukaire bwonga bubiri so bw'obanga baveere oyiddye kuba kyeyo oyenda ozimbeku oyenda abaana obasomese awo oba olina kuba nti ogema ebintu n'obwegendereza either weesalaku ebyo wakoti waireka ewange ndi n'ennumba naleka aye kanje mu bed space osobola okugerera abaana bo oba osobola okwekuŋŋaanya obeeku nikyoyigusa oba ozira kayumba oteeka akayumba oba eimuyo yali ya ploti oguleka ploti aye nga gano ku mawanga it will take us time okutoola kusinga gavumenti daife oba katukobe community nga dino obutidde tulimu twekolamu omulimu twafuna abasobola otuvuddirira ku kasente twakaba nti buti kizimbe ekyo tukifunye banaife abasoga tusobola okubaamu ate sabusidi omuntu eyalisaswire ruumu $2,000,000 wabanga bwembanga muli kifuna nga muli ni basaponsa osobola okuwaayo $5,000 degalisuliire mu katanda wabanga oli n'eruumu eyiyo awo tuyita kwekulankulanya so tulina kuba nti tugemera galala twegaite mu bintu oti bino ebya community ate situyita kusembulayenga gano bana gali expensive tulina okusigala ku mulamu ogwakuleeta weerumye olw'ekirungi ky'oluubirirwa nekyakuleeta mwidungu kuno neyanziza omutesitesi era tukaali awo tubaye tukaaliku olwo nga luleeta mwana muwala babeeta ajja kuba eyandulira tiyeyandulire ku pano yaife kuba abaire akatuuka ku lwamageyangeya n'ag'emirimu mwiri bulungi tuli kwogera ku nsonga da nsimbi sente nenda atuleeta wano kyova obo n'alwirewo yakava ku mulimu aye nga ye naasoboire okusampyasampyaku era yatweyungaku maama omulamu aguli nti lwaki bankuba kyeyo tulwawo okwekulaakulanya nga wayida kukola emyaka 2 ogulole aye waikaikana ngaokoze emyaka 10 n'okulemerawo eriyo bendigi nga bakabawana emyaka egiswika gyotayidi aye nga bakaalituuka ku birubirirwa ng'abantu kale n'olwekyo ng'okaali kutuwa nsonga lwaki tulirwawo okwekulaakulanya sooka weyandulira abali tubona abantu bali oli live ku TikTok oli live ku YouTube osobole okuba nga bakutegeera niwani bakobera oti niwe otera okwogera ku bika byaibwe bakwongera irima eryo osobole okuba inonola ebika byaibwe byebagwa byebayirira n'ebirindi ebigwamu ebyo kale neyanziza mama erina eryange neza na kitandwe Fatuma omuyisa iwumbwe okuva emayuge omuwologoma yatera obwogerera ku bika byaibwe n'ebiziro kati ensonga ereeteire bankuba kyeyo obuteekulankulanya responsibilities abandi balina obuvunaanyizibwa bungi okusinziira ku musaala gwebafuna some of them families nekyo kigemu ensonga erinala yonka eyati responsibility balina obuvunaanyizibwa bungi okusinziira ku musaala gwebafuna bana ndowooza muwulire omwogezi agobye nti responsibilities obuvunaanyizibwa tuba nabungi ofuna $2,000,000 aye ng'olina obuvunaanyizibwa bwa $3,000,000 begaana iwali awo mu comment section oli kumbona kino nekibuuzo nkiza gy'oli bw'obanga ofuna $2,000,000 aye ng'obuvunaanyizibwa olina bwa $3,000,000 olowooza twandikoze ki mu comment section wembenda munkobere tukole tutya okumala wembeere nali tubuuza mbu tunaakulaakulana tutya nga tumuva ku maato sebo amaato tetuligavaaku dooni n'ateire mwezi kubanga mututaamu esente okusoka community tuli kwekulaakulanya tukalifuna sente tukwendayo ba sponsors abatuwaayo mutusponsoring program mugiteemu ivuti twendayo cameras mulibona ebifaananyi biri kuboneka bulungi olwa cameras tulina twendayo sponsor ndeto oti madam coordinator moderator ndinayo eno kamera dange diri enonze program njiwaireyo kamera njiwaireyo stand tuli kubenda ba sponsor bana tuteemu esente sobola okola emirimu egy'obusoga oba sobola okutambuza obusoga tutwale mu buntongi mutako abada mwebale kutwenda mwebale kuwuliriza program ekigangu nye tuli kuje tukatambuza mpaka mutibana nga tuli ku mulamu wagukoba nti lwaki ife bankuba kyeyo tulwawo okukulaakulana nga waidde akola mwaka mulala myaka 2 aye weikaikana ngaokoze emyaka 5 waleka famire yo
waleka mukyala wo waleka abaana bo wasiitira wano abandi tukolerawo irala amaka ebyeka twabyerabira kirwakuba nti twenda but because oba okalituukiriza birubiru wabyo wasigalawo wakuba oti akaneyongera okuba nga nkubakuba kuoba oliawo mukama nange mugira yampa irima erisingawo erisobola okumpeereza oba okuyindiwaza ku nfuna yange kale no Rachel Baba iza kamera girunze mu kigulu yena asobola okuyitanya ku nsonga eda akobera ababoni baife abali ku YouTube abali ku TikTok mwe bali ku likinga mwe bali ku sharinga mwe bali ku followinga neyanziza nyabona nainwa nze mukubona okwange isokera ababoni abatubona eyo mwekuumire ku kigangu ku YouTube basobola comment UAE Instagram X Facebook wona ni TikTok era mukolanga mwataawo ebibuuzo oba n'emiramwa gye mwandyenze twongere okukuba mutoki so obutabitira wangi ino nze mukubona okwange ensonga esooka nti okwegomba teralina okwegomba amangu nti wakaida mu Dubai, Abu Dhabi or wherever mu UAE ayenga nibo waba Canada obawa wayenda weegomba omuntu amazeewo oba oliawo emyaka egisoba mu egyo gy'omwagaineko so buli weegomba ate wayenda ofuna amangu ekyo ekintu kiteranga okuleetera abantu obutasobola kutuukiriza biruubirirwa byaibwe wava waka ng'oluubirirwa kugula itaka kuzimba kabiri oyagaina ali kuvuga doogi weeno oli kwenda kutuuma so mu bufunze oyenda kulumuka ng'okalina kwavula so ensonga y'okwegomba etulemesa bangi titumana wa muntu watandikire okutuukawo oba omwagaine then n'ekindi ndowooza twerabiranga obuvo bwaife so buli lwerabira obuvo obwo werabire nti walyanga mawogo nandagi olutuuka eno wabona kubaganisha waluma walowooza nti bityo ebi ogwo nogulina okuba omusono aye nga tulina okwidukiranga obutava ku miramwa lwaki oba waida ku kyeyo mu bufunze okumana enaku yo so TD waliyo mu comment section olowooza ekyo kiba kikuyambaku okumana enaku yo oba be so ze mukubona okwange ebyo ebiri kasi omuntu abita mu bwongo kyokukendeeza okwegomba n'obutaba nabwerabize muwa yetwava kidda kutuyamba ino okuba nga tituva ku kyeyo nga tuziza kye tulina ebyo kasita tunaabita mu bwongo neyanziza nyabo omutesitesi tweyanziza abana ababoni b'ekigangu mwebale kutufollowinga mwebale kutwenda mwebale kusharinga mwebale kulikinga mutakowa program ekigangu kyetuli kubana mutakowa omulamu agwaleero fenafena tuguwulire nga gukoba nti lwaki bankuba kyeyo tulwawo okwekulaakulanya ti kulowooza nti tuva ku mulamwa abandi tebava ku mulamwa aye enfuna ntono olina obuvunaanyizibwa bwa miliyoni 3 aye nga ate ofuna akasente emiliyoni ndala n'ekitundu mwabali eyo abali e Uganda mubaayo kutubalira myaka oyo yakamala emyaka 3 ku kyeyo aye tukali kubona bye yali akoze nenda okwongera okubategeeza nti osobola okutuuka ku kyeyo wamala omwaka mulamba nga tokola wanezira mulimo gwo watondawo nti ojava e Uganda ogwagaane nga guli wano oba jibula ere waife gye balina okututeekera gavumenti yeyeife oba ompegaano dino gavumenti yengwira gye mutubalira emyaka nti lwakamala emyaka 6 emyaka 7 ebintu wakani mu kibira wona tibiba byangu aye ate obeeno byaba byandawulo muuku biba byandawulo muuku ate tibwaga kuba bwoba otandise okola era omanya nti akasente odakafuna waide tikayinza obutaba kangi aye kabaka kusasulirwa ekitali ate waka nti waka osobola okukola aye ate n'akasente kalemererwa okubako katono ate kalemererwa okuba nga kakusasulwa kale awenda wulo weidira aye nga mwebale kuba ku program ekigangu nikuife beena abakusoka community in UAE nakwongera okuba nga tiimu ezo walala sobola okuba nga tubasiibula mu bigambo 2-3 tweyanziza ino tujja kutaayo baba bakagwa nikwenda okwongera okubategeeza nti program ekigangu tuyinza okuba nga tukomye wano era nga tukwenda okubasiibula program ekigangu tutyaime sponsor ida nkwandula eri abantu basobola okutegeera sponsor tasituka bakagwa ono neyagema ife wetwalema okutuuka nayagwa mu ndyanga akaato leero mukaniinye mubwaina amaato banina kuruzi dabei tigano maato gana madope mwebale kuba nife mbende ino mukama abakumu era mutulinde mutwende mutugoberere ya
Twenda. bakagwa zeena nongera okutumira kwa beyirimbi mzeyi ntumba bambi we bale kunzaala we bale kunkuza kwenda ino nairo liwala enkulowooza ku mzeyi era nalowooza ku baba kyabazinga funfuwa ebyanda n'ebyanda obufulufe abaana bakule tuli basoga ku lwa busoga basoga komite UAE mutwongere otufollowinga ku YouTube, Facebook, Instagram mutwaganeyo mwongere okumana ebifa ku busoga